Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog akpay, nanang. Ituloy mo ton ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta ikararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak nga rodwan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanakan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak.
No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito yung warte pa kanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunanin nanang agsingsingpet ka. Dayuat inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanon? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinupanawan da kamin. Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat a sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak! Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmaymay sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, adoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka amang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabanog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabanog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. aywen auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainak maturugan. mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itad da akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mat ididamo. Nga mapay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdanan. Di mat ama isut pagsanggiran. Agtinulong da. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ni Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iyamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa lading itak, insan. Ngamyawid kun ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abas tuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige, kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Aha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Di tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko nagraw. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit tada pa nagbiag tayo na ay. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod ah. Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di ah. Iso padasak sa taga broad lakay. Kay pangalaam ko may taramatam nga agabrod nga. Ay, daita nga rod ti problema. Awam mo ka mabalin na pagutangan dito eh. Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramatim nga agabrod. Bakay. Aning kanagan. Umayak man. Uncle Bert! Wen, sak na rog. Ay na, simangpot kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon lang kanagan. Kumusta kayon? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadada magkuti ka sa saan nyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, kita amot ti kalkalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni, narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngayon no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman nak, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Ken alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpet ngamin at talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singpetan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, ta pinasyar na ka.
Ket nakita na ti sitwasyon tayo niya. Bakit? Ay, wan nga rod Iso ang nagasat ta. Taad dati ulitag ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso timang tulong ka da tayo. Ala, intang rod makitsintan bakit? Ha? Mi, kunak man no da pa extra am ita ako nam. Diyak mapaanan. Tapno adda kadwam ang makitsinda. Tani, tadagsun ti bagas agatangam. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko abadbado ti ubing aning. Usarin dagito anak mo. Ay na, nagsaya ata Uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami at talaga, Uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka. Dahil dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingped dahil dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isualuan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, Uncle. Awan to pa igatang mi itikanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli akidya abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, Uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala. Iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nam Ay na, awang ngamin pamilya ni Uncle. Baak abaro dahi chay. Adamot pagsayaatan na ti di na panangasawa. Tadamang tulong ka da tayo, bakit? Wen Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong agsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itad na ka. Amang ano malipatan na. Ipalagip mo to Wen? Di na malipatan day jay. Kasapulan day jay. Tapno ada pang kuntakam kenkwa na. No adda ni dya, bro. Wen lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsak adi na malipatan day jay. Oh, ato yun ting kariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam dayta. Tapno ada pang kuntaka kada kayo, wan? Wen, Uncle. Agsubliak mata ni Amerika inton maminsan na bigat. Mabayag siguro man sakto makabakasyon. Pagadalam dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Wen, Uncle. Ay na, jak amuno kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan to nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibati akiti kwarta pang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay, wala. Taginastusan ti ulitag ni bakit. Nga day Amerika na. Wen ka no nga road. Iso nagasat kayo ta dangkel ni ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wala na. Baka ngamin day dyan nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Kastaya. Ay wen, iso ngay mayak ta. Agparaup kami no bigat. Si kanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ay kwa. Adama aramidak no bigat na. Anya? Ay inton maminsan na bigat nga rod Ta sigurado saan mi amal pa si ti may sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak na Marta. Pasensya kayo na, wen. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayo.
Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay, ako. Awan mo. Papa nakita ba kahit? Di ka mapan makiraap pa ya. Saan? Imbaga nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di ah. Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kahit mo aya. Agis tortan ah. Ay na, mabangkrap ka lahang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga ron ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan tangay lakay. Kat di ta sango ti balay ah. Mangirwar ka la iti lamisaan kan paglutuan. Mabalinang. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang ka. Uwan na. Tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang ka. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda ka dagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si Kajuna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha? Ay, saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay deta pitser kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barkadak dagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya't dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingpuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Ta dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak dito balay. Ta presentable ti balay ta bakal. Sana kas idi marmar ba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan kanto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, hun kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, kan ikam iti sili te sawsawan mi ah. Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Ah, Minalam nga minapulutanan nyo kadagiti barkadam tilako. Isong awana na. anya? Ala, salabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman, uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti plano. Oo, malad, sa bali, suportaran ng Uncle Bert. Dahil bagbagi na. Iso arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na kadata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta ah. Mangibangon kay ti sa bali a business ko nam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a fishball. Sige nga Rod. Hello, Aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello Uncle. Nasaya at latamat ah. Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na ti rupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, Uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko ti fishball? Mayat mo, Uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanin nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela da kita nakyo. Ay na, agyaman kami, Uncle. Ay na, sapoy la kumataum at hidug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga Rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak mateng aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Ito damot binulan nga ipaw-pawit ng Uncle mo. Day tama nga ron ti pampanunutek.
Parparigatag katibagbagik nga glako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-banog alag. Nan, mangtag ka man kiti di kwarta. Tadapa pa na. Papanamanan aya. Basta dakwarta marumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na. Damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti adina. Aggidan tangarudan arumwar. Saan mat na matatao daaning kan Greg dita balay da. Nagitilan nak dati adda dita. Wen, tabi si da, nana. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal, nana. Sursurin da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti Uncle da iji abroad ko naman. Ay sos. Agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong kadakwada. Aramatan da kumay tinasaya at mawawat da tulong. Wen nga rod, nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wen, nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan karbangan nyo ang makibiyang kada kami nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangisakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Dahil bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaano di kay dumngag iti balakad. Tane, awam ba't sabsabali ka datayon, ta. Nabayagan nga kakaro ba tayo, makamu kayo. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man Uncle Bert. Naabak tayo kwartak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siyak nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagan ng Uncle mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaran tayo di kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabitla nga ro tay nakagload. Ta ultimo load, awanan. Inak pala umutang iji store Wanya, nawagan mo ng Uncle Bert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro Awan kwarta tayong bakit? Awan ka rin tayon. Aywan. Apay no, isalda ta pa'y lahang ti balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng Uncle mo. Ha? Mabalin mo't Ngam, ada nga tamayat amang salda. Ano di ta? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asular ta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Idi namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisal na balay tayo. Ay kapilitan samat na pumanaw tayo dito yan lakay.
Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sular yun, Nana. Ha? At dami, Nana. Isuti pagbubong mi itaramidin mi pagnagdan mi. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, no dimngag kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. San kumaakasta ti nagtungtung palan yaw? Wal nga ron, Nana. Baso mi. Saan mi nga inaramat iti nasaya at titulong dede Uncle Bert? Una na. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yo. Nana? Ang gamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Namasya nakmat kadagiti anak yo. Sana da kayo ti pakasyak. No di kat kadagiti anak yo, Greg. Aneng? Agyaman kami, Nana. Ay, no, nagsayahat ka mo ito nakaroba, Nana. Agyaman kami na Marta. Anusan min at agrigat manen. Ta naglablabas kami mat ngamin. Di mi amuti nararamid mi iti kalabas, Nana. Nala, agagawa kayo, tapno da pagbiag yaw. Kan tapno da pang paadal yaw kadagiti anak yaw. Biyag ti tao. Ano samtoy balay mi, Daniel? Simple lang. Simple lang, mayat latamat. Tinapatagkat at dapag na anak, tapno saan akong nga gastos itiabang. Sa bagay, gusto ka. Oh, mabisin ka din. Itay pa lang, Marisa. Mabait lang nga rod ta mga laak iti kanam. Agyaman ta pinagnaidnak dito balay mo, Marisa. Si kakit di mat. Nagsaritaan tanti may papan iti day ta abanag. Okay lang ang kanya. Maawatak no awan apulos urnong mo. Kas nakunam kanya, kat adda kapsat mo asinuportaram iti. Wala nga ron. Isa jak nakaurnong ta napan amin iti kabsat ko ti sweldo. Wen, maawatak day ta, Daniel. Iso adi ka madanagan. Mabalin ka di adi tuyak pala ang balayo, Lola. Day, apay. Awan ka di pa'y ninanang mo, Jane Apaw. Saan pa'y asim mangput ni Nanang? Ang mga no nag-overtime manen iti pwesto na. Wano saan, ang mga no atidug manen ti pila dagiti pasaheros. At lalaki, iti balay mi, Lola. Ha? Ne, asino nga day di alalaki, Apaw? Nobyo ni Nanang. Anya, inyawid ni nanang mo tinobyo na di tabalayaw, Apaw? Wan, Lola. Mabutengak mat nga agawid nawan ni Nanang. Tadudwa kami laang iti balay. Ang mga nudakas taramidan na. Kabutbutang ngamin ti rupa na. Ay, talaga gayam nga insang putnan, ijay balayo tinobyo na. Ang damat gayam ti apo ko ta dito bakit? Rabiin, ang mga nusapulan ni Nanang na. Awan pa'y ni Marisa di tabalay dalakay. Tila ang nobyo na ti adda dita. Anya ang nobyo may tasasawam bakit? Ti kavid-video call na idinapanta ijay balay da. Nukasta, pinagnaid na dayjay alalaki, iji balay da. Wan lakay. Ay, una yan ni Marisa. Di nala pinanunutan nga dati balasitang nga anak na. Namumati anak ta. Sobra mo ti kinaimbag na. Nobyo naman, wano karoba na. Talaga anaparabor. Saan siguro a komportable ti apo ko ta? Iso nga imay diti balay. Kasta mo ti kuna na itay. Balasang ngaminin ni Jane lakay. Kasaritam to ti anak ta, inton umay diti balay. Bakit?
Ayan ni Jane, nanang. At day ti salas, anak ko. Madama ti panag-review na, tanda ka no quiz da inton bigat. Apay adi pa'y lagawid, katrabin. Inururay na ka, anak ko. Tanarabyan ka ngamin. At damot ni uncle na akadwa na ijay balay. Saan a komportable ni Jane itinobyom? Ngamin, italaang anag kita da. Sa maysa, balasangan ti anak mo. Anya nga rod ti aramidak ngay, nanang. No apay ngamin a pinagnaud mo day di alalaki di tabalayaw. Isupay ngamin ti gastusin na iti abang na, nanang. Kantap no matulungan nak ijay pwesto. Kasanon, nulukwan na ka. Di ison tumanan ti pagsangitam no ka. Nagkarin ni Daniel, nanang. Saan nakalukwan? Ikalay sanak kano. Ay, agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Saan adakas ti agayat? Ngam am-amumpay kumaan na imbag ajay tao. Tapno saan ka amailawan manan. Di ka kumamaupay kadagiti ibagbagaken ka anak ko. Madanagan aklaeng para ken ka. Amok tinagdalanam idi pinanawan na kati ama ni Jane. Diyak kayat amaulit mananday jay. Wen, di kay madanagan, nanang. Napudno ni Daniel kanyak. Di naktulukwan day jay. Di mo matkadwa ti anak mo. Di na kaya ti sumurot kanyak. Agnaid ka no iti ayan dalolo kun lola na. Iso nga itulod ko dagiti bado na ijay. Bayam ano kasta ti kayat na. Sa bagay, natalgad ket diti kasasaad na ijay. Taamok asaan abaybay ang dagiti dadakkel ko. Ken may-mayat mo't laeng no agnaid ijay. Tapno masolo ka. Anya? Naringgat ngamin no adda ti anak mo diti balay. Adda ka inagaw ko iti atensyon ken oras mo. Sika talaga. Ayun gayam, sumurot kan to ije palengke inton bigat ha. Tapno adda katulungak ngaglako. Una, awan mo't kat ti aramida kinton bigat. Awan pa'y mo't pagtrabahwak. Manungal daw asaan nga imimay ti anak talakay. Asidaglaeng ba't ti balay tayo iti balay da? Ang mga nobise iti trabaho na. Mumay ta naringkat ti trabaho na iti pwesto na. Mapanmulangin kumustaan ti anak ta. Angin inton malam ta sigurado asaan pa'y anak kaawid tayo jay. Mumay akanayon ang marabyan nga agaw-awid. Wan, inton malam ama panak, tapno sigurado nga da ijay. Kumusta kan nga ay anak ko? Nasaya at mo't, nanang. Kumusta ti pwesto mo ijay palengke? Kaasi ti apo, adulat tamot ti customer. Ken sa anak unay amarigatan, tadamot ni Daniel akatulunga. Nasaya at mat nga rod no tultulungan na katinobyom. Wen, nanang, awan pagdanagan nyo, tanagagat at taon ni Daniel. Saan akas kadagiti daddong madita, apapakpakan lang kadagiti karelasyon da. Sapay la ko mga rod taison timang kompleto iti biyag mo anak ko. Diyak kayat makita nga agsangit kamanan gapo iti lalaki. Wen, nanang, saanan ang mapasamak dayta? Tanapud no tinobyo kanyak. Matitirik na ka. Panag ko na, jak ka ba alam tiyag trabaho ita, Marisa? Kasta ka di, anyat nasakit kan ka ayan. Nasakit ti bakrang ko. Epekton samot na ito, iti diritso panagtrabaho kay di palengke. Adumot nga minti ipapaaramid mo kanyak. Ala, agbati ka laangan dito'y balay. Siya kung ti makaamoy ti pwesto. Adda agas iti drawer. Agtumar ka. Ni Daniel ti lumabas lakay. Sa dino nga tati papanan na. Ray, napigsan samay. Naku na nga min ti anak taitay na salaw ko di tadalan. Masakit ni Daniel. Iso asa na makatulong, edi palingkay. Kas di ayamot ti masakit. Kita man, nakasarsaran tamo ni. Agpampambarsamot na ita tao. Anya nga tanusurotam lakay. Iti anya ko maagapaw. Tapno maamuan ta,
no addar aramiden na akalukwan. No adda nga iti sabali akasinsin narak na dita. Narigat ti kasta ka panunutam bakit? Kasaritam tulangan jay anak ta, may papan iti dayta. Tapno ammo na ti aramiden ti nobyo na, no kasta nga awan di tabalay da. Narigat ti agsasao no awan ebidensya. Kat agpaliiw tayo pa'y Tapno makasigurado tayo no anya ti mapaspasamak. Kumusta ka, Chona? Nasaya at latamat. Agyaman tayo manugot kang agkita ta. When ata nawaya kita. Iti ka di sigod na boarding house mo, ti pagnanaanam? When Daniel. Iti sigud lata. Umay kaano kayat mo? Iso na lang, ta adayo ti pagnanaada kita. Nasuro ka may nga oras ti biyahe. Kunam, adda kwarta ti single ma'am a sugar mamim. Dumawat kay ti pagpletem Siguradong ikan na ka. Sa bagay, dumawatak tumanan ken kwa na nung maibus ti inted na akwarta kanya. Tibilin ko kan ka Mabalin mo ti makirelasyon iti sabali ngam para lang iti kwarta. Wen, di ka kadi madanagan. Nukas tangad da ited ni Marisa kanyak, ibingayan ka. Rumbang laang Wen gayam, masapol nga agawidak sakbay ti alas 4. Tama nga no maamuan ni single mom nga agul-ulbudak. Sapay agin sa sakitak langit ay agsapa. Tapno dinak pagtrabaho ni di palengke. O sige nga Rod, agawaan ta ti mangan, Daniel. Adda ka din ni Jane, nanang. Adda practice da, ije pagadalan ita. Apay ka de. Umay ko itad ti allowance na, nanang. Siya kunti pang tedam anak ko. Itad kuntukon kwa na inton madamdama. Agyamanak, nanang. Agawid ak matlaadagos. Ay, agtugaw ka man pa'y Marisa, tadda ibagakan ka anak ko. Idi pa'y napalabas abulan, akayat ko nga ibagakan ka da itoy. Ngam di ka mataymingan. Anya day tananang. Sa dinaw, ti papapanan ni Daniel no kasta nga awan ka di tabalayo. Papapanan? Ni, saan mat arumrumar ni Daniel, nanang? Tamadikat nga rod tirik, nana. Iso adinak pa'y lamatulungan iji palengke. Idi pa'y amakit kita mi arumrumwar no kasta nga awan ka. Inton kwan, agawid iti alas 3. Wano saan, alas 4 iti malam. Imposible mat day tananang. Ang mga nukaruprupa na laang tinakita yo. At dalaang di tabalay ni Daniel. Saan arumrumwar day jay. Iso nga rod ti makit kita mi kinitatang mo alumablabas. Ay nananang di yo man padpadaksan ni Daniel. Diyak mo't padpadaksan anak ko. Ibagbagak laang tiagpaiso. No di yo kayat ni Daniel para kanyak, saan laang? Basta di yo kumamot padaksan. Ay, maditirik na kita, Daniel. Mabalin ka di si kapay laang tiaglakoy di pwesto. Ay wala, mabalin mat. Agyaman aklaunay. Uray alas 8 amang lukat ka. Mabalin nga alas 9. Adda ka di pa'y aramidam? Ang dalang dagasek sakbaya mapanak iti pwesto. O sige, tinapatagkat mang lukat ka. Adda nga mintisukik amapan ag-pick up iti order inton madamdama. Bilangam anaimbag ti kwarta nga ibayad na, Wen, di ka madanagan. At iti susi ti pwesto. Agyaman nak, Daniel. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Rumbang lang agtinulong ta. Taagin inayat ta, Marisa. Nay, kung naglakid din no si ka tinaglako ijay palengkay, anak ka. Saan tatnang? Mading amin tirik na. Isuan ni Daniel timbaon ko. Intalak mo tinegosyom itinobyom? Tatang. Nasaya at matataon ni Daniel. Nanay, kita ang anak ka. Narigat ti basta agtalak itaapanawan. Di kay madanagan, tatang. Siyak tumanan timang bantay itilakok inton bigat. Kat, papanan nyo nga'y, nakapulis kayo mat. Adalakad may kaninanang mo ita. Urayak dito yan, tanin nakabaybayag nga agrub-rubwat. Anya
Anya ter aramidam diti boarding house ko, Daniel. Chona, nakaikad din akon. Panawa ko na dyan, Marisa. Ha? Kasanon no sa pulen na ka? No kayat mo, mapanta iti adayo a lugar. Iti lugar adi na masarakan. Umdas nga tati kwarta gastusan ta. Win, dakkelagatan to'y igem ko ita. Mapanta iti adayo a lugar. Tay awan na pulos ti makaamam mo kadata. Sige, makamu ka nga ron. Basta si katag gastos ha. Wen, Chona, awan pagdanagam iti dayta. Siyak ti makamu iti amin. Nay, apaya kasta tilangam nga imayanak ko. Di mo tinagawid ni Daniel nanang. Ay katawagam Saan maawagan ti number na? Anya, ay sapay iso tinangital kam iti pwestom ijay palingke kuna ni tatang mo. Day tangarod kat nanang. Madanagan akon. Ang mga nuintaray ng ti kwarta. Awan ka di ti am-am amabalin mo nga awagan ijay palingke. Dagiti padam nga da pwesto na ijay. Ha? Huwag ngagpaiso. Ni Mari Gracia. Ang mga no nakita na ni Daniel. Iso ti awagak nanang. Anya ti imbaga ti gayem mo. Nasapa kanuan ang rikop ni Daniel nanang. No kasta. Ang mga no intaray na matan ti kwartaam. Kasano pa yan day tananang. Sapay dakil agatad tinig gaman na kwarta. Dayta ti bagbag amikin ni tatang mo anak ko. Nagtalek ka ngamin adagos ijay tao. Apay ngay akas jay. Kat nagsaya at matimpak pakitak kan kuana. Awan mat madi nga inararamit ko kan kuana nanang. Oray kasano ti kinaimbag mo iti may sa tao. No dakes ti panggap na kan ka. Dakes at talaga anak ko. Di ka mababalaw. Tadi mo mat nagayatan ti kastan apasamak. Saan abasol ti agayat? Ison alaeng takam malimanen ti tao nga inayat ken pinagtalkam. Ket ita, intaray na pa'y ti kwartam. Awanan ba inday jay alalaki? Anyat ko na dyan anak tangay. Desidido met amang sapul iti dayjay a Daniel lakay. Dakkel agatad tintaray na. Naimbag ko na natibkar ti pakinagam ti anak ta. Dayta met laeng ti pagyamanak iti Diyos lakay. Palaban jay anak ta. Sa pala ko mata matunton iti kabiitan na panawad no sa dino man ti ayan na dyan lalakay. Sana mabalay na maitarayan na ti atraso na iti anak ta. No man pa'y ta maitarayan na tilintag, di na maitarayan ti konsensya na lakay. Nagregregatan ti anak ta kwarta, itaray na kitain. Anya ti planom, Chona? Ag-joyride tamanen? Kat, sika kakaiso na nga adda motor nga aramatan ta. Sa dino iti papananta. Sika ti makaamu, Daniel. Anya nga oras nga grubot na. O diinton madamdama. Maturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Anya nga oras ngamin na nakakawid ta diti boarding house. O sige, maturog ka nga ron. Riingan kanto inton madamdama. Ay na, nakaparpartak launay ti panagmanehom. Di ka matanagan. Expert to'y nobyom nga agmotor, Chona. Ay na, kaslata mo't tumayabon. Di ka di matanagan. Kontroladok ti amin. Kita mga ano na masabat talugan. Apay, awan aya ti panagtalik mo kanyak. Ay di mo na partakan. Madanagan akon. Apay ngay, jak mo tin makontrol ti. Sa dinutayan ko. Nasaya at mat na nakariingkan. Marisa. Wan, siyak daytoy. Nakitak tinagan mo iti post ti may sa a concerned citizen. Iso anaamuak adito yung ospital tinangitarayan dakan ka. Pagyamanam ta saan anak karo ti donor mo? Ni Chona.
Daksang gasat tapim musay tinobyam. Imay ti pamilya na itay, kat sika ti pabasulan da iti napasama. Siyaklat ako man tipim mo, say. Saan amabalin amatay ka? Gaputa adda trasom anaskan asangwam. Nakaamuam nga iti dayjay nga ospital tinangitarayan da iti ex mo, anak ko. Nakitak ti post ti may sa concerned citizen na nang naaksidente da. Nagasat dayjay a Daniel tanabiyag pay. Saan anakaro ti donor ang nasagrap na. Ngam tinobya na, dead on the spot ka no. Adniya, Masyanak kan kwa na. Ngam tunggal malagip ko ti naramid na kanya. Agbaliw tirik na. nakasaritam ka din dagiti pulis. Wana nang, maururay laangan ti panagimbag na. Tapno tuloy-tuloy matan ti kaso. Tapno awan met laangan ti daduma ang mabiktima na. Nagadumot din ti ilaklakad mo, nanang. Wan, tanaskan nga agsungbat ti nakabasol kanya. Pasensya ka na ko. Bumawi akto kan kawan. Maawatan nakmat siguro. Win, nanang, maawatan ka. Kat asino ngayon tagbanbantay iti pwesto iti palengke. Ada ni Antim Betty. No maminsan, siyakmat laang. Nagadun a talaga ti taktak mo. Wan nga rodan ako. Ngam sa nabali. Malpas tumat laang daytoy. Amo ka na dagsan tinagpasulakin ka. Sa pala ko mata mapakawan na. Pasensya kan Daniel. Ngam ituloy ko ti agdemanda. Inuta kabayadan di kwartang entaray ko, Marisa. Basta ikan na kiti pawayway. Ta sa anak pa imot na naka-move on, iti napasama kanyak. Siyak ti papabasurin ti pamilya ni Chona iti napasama ken ko ana. No anyaman ti marikrik nam ita. Kastamat lang ang tinariknak idilino ko na. Stress kan parikot lang ang ti impaay mo iti biyag ko, Daniel. Saan kalatta ko man anam-am mo. Talaga ka diyan din akon mapakawan. Uray mapakawan ka. Kaya't kung agdalan iti legal a proseso ti amin. Nasaya at timpakitakan ka. Tinulungan ka kadagiti panawan nga awan ti papanan. Ngam anya ti inaramid mo. Inabusom ti kinaimbag ko kan ka. Sorry, Marisa. Pagbababawyak ti panakaamamok ka, Daniel. Sorry mananak ko. Nagdarasudusak ang nagdesisyon. Ngam pag nakmakunday diyan na pasamak. Manipod ita. Diyakon basta agtalak iti ure asino ang lalaki dita. Nanang, Di ka madanagan. Tadyakon makinobyo. Ipamaysak laangan ti atensyon ko kan ka, anak ko. saan kayo aparitan ang makinobyo, nanang? Tamaawatan kayo. Basta pilyan nyo kumaan na imbag ti pakiinayatan nyo. Saan na anak ko? Ikarik adyakon makirelasyon. Ipamaysak ti pamatig ko kan ka. Agtrabaho ak anaimbag, tapno adda pang paadal ko kan ka, anak ko.